Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in wa Assalamualaikum. Dengan siapa, Mbah? Kenalan boleh? Jaka Suli, Pak. Jaka Suli, Pak. Iya. Saya Iman. Wonten apa? Kula pada silaturahmi, Mbah. Pada tanglet-tanglet sejarah teng mriki panjenengan ngertos. Niki kula sepuh. Oh, panjenengan seseput yang mriki. Seseput yang mriki mboten. Nggih. Nggih. Sampeyan Islam. Nggih, kula Islam. Monggo syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Sampeyan Islam. Sampean coba syahadat toh. Kula. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nyawis nyakseni. Oh iya. Lakon durung. Dereng nggih. Nggih, dereng. Tapi kula kan Kanjeng Nabi yen sampun becah. Nggih. Kula pun becah nyakseni bahwa niku tiyang mangke ngumpul umat badhe disambut Kanjeng Nabi. Panjenengan iki asli jin Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa, Pak? Tetembene urip. Dandani salate. Sedekahe. Terus Ditandani akhir zaman. Kudu ngerti akhlak, kudu ngerti adab. Apa mana mungkin undang-undang makhluk korin-korin bangsa kami. Nggih. Menetapnya di mana, Mbak? Di ujung. Ya. Berarti kula nglindungi. Oh, jenengan nglindungi. Nggih. Makane kula badhe ngin amanah kali panjenengan kabeh. Monggo, Mbah. Pesanan apa, Mbah? Yen digugu, yen boten digugu ya monggo. Nggih. Sampun panjenengan pundi? Kabari wonten sampeyan teng mriki mboten? Nggih. Wis pun uluk salam. Sampun, kula sampun. Nggih. Syukur. Nggih. Yen gugah-gugahke nangis-nangisna bangsa alam jin niku mboten sembarangan. Nggih. Nganakna efek lingkungan lan jagat kami. Nggih. Nggih. Kula niki Jaka Suliwa. Nggih, Jaka Suliwa. Asli kula Jaka. Asli manggen teng tanah Jaka. Bisane darane Jaka tamu pripun, Pak? Akeh pendatang. Akeh pendatang. Oh, Jaka panjenengan. Tamu niku tamune. Pendatang. Iki tempat pendatang. Kabeh. Berarti diambil dari sejarah namanya, Mbah. Jaka Suliwa. Rantam Sari. Iya. Oh, iya berarti di sebelah sini. Itu ada kaitannya dengan Mbah? Ada kaitannya? Ya. Mbah, kenal makhluk yang di sini semua, Mbah? Kenal. Nyai Ireng ya, Mbah? Panjenengan tanggil urusan suwe. Nggih. Nah, kita undangke. Langsung pandundang. Langsung tak undangke. Gombal. Yen sampean kabeh penjajal kalau makhluk gaib teng mriki. Kula sanggup njajalke. Mbah Gombal, apa Gombol? Ya. Mbah Gombol. Ganas, ya. Gombal namanya. Bisa manggil Mbah Gombal. Iya. Undangke, dirawanke ben supados lingkungan teras kabeh selamat. Nggih. Bisa kalah ya ora bakal ganggu. Iya. Ora bakal neko-neko njaluk sing barang sing ora las ya. Kula sepuh. Nggih. Yen mboten dikalahke, mangke lho korban malih. Terus-terusan ya. Terus. Jenengan ngrewangi nggih, Mbah?
Dia mangke tak undang wala sing rancang teh. Kiai apa siapa tangga mah. Nggih, Ya sing bisa nunduk raya. nggih. Tapi pun bejah, pun sedo, Jenenge sing bejah. pun sedo. Namine sinten sing sedo niku? Ku kiai Nggih, Taslim. asli. Taslim iku ngoten. Sudah taslim. Iya. Bener. Berarti sing pernah nundukna niku Mbak Taslim toh? Nggih, Taslim. Oh, Taslim. Kiai Taslim. Nggih, coba Mbah diundang ajak suwen Mbah. Mbah Gombole pan niki Tak undang ke. nggih. Semikir. Oh, jangan mikir. Dia sedang mencoba memanggil Mbah Gombal. Gombal apa? Gombol ini? Gombal. Gombal guys katanya. Jadi beliau ini Jaka Suliwa. Mbah Jaka Suliwa sedang memanggil Mbah Gombal yang ada di sini nih. Saya tunjukkan ini sebelah sini. Udah masuk dia. Ono apa ki? Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Kecakil. Cakil. Ya, Mbak Gombolen, Dek. Pak Kumpul. Iya, Make. tundang Mbak Gombol. Tarung sih. Tarung. Tarung di sini. Saya nanti ngomong. Kalau guru nih Pak Sisan. Taruh guru Kecakil ki. Ya. Untuk lawan yang di sini. Dia pertama si Kumpul. Ayo saya ya. Berani? Kecakil ki. Ya. Yo panadu sikit. Panadu sikit. Ya, nyong wis panginung arak di sini. Sekali pemali ngarep kaki iki lho. Iya. Oh iya iya iya. Sing nang Curug kae. Iya iya. Pemali. Cakil. Dia sih ngecak tarung, ya. Iya. Keluarkan ilmu. Ya. Akan semua. Cakil dilawan. Cakil dilawan. Ya. Kuat ki bot. Kita cenceng di sareng wayangan. Tok kena jurusnya. Alah. Ah, Rasanya kon belat maning kon. di guru deh, mede. Kok ngelawan guru dekoan. Alah, kentil-kentil. Letak mendaki. Ini koyo kancok. Beletang. Oke. Serang, mau ngatok menulak layar. Yang kau sih kembal. Wah, curang ye. Curang, anak. Curang. Curang primen. Curang, anak sing nebangi. Kami pripen. Nah, Sing rewangi siapa? Lah kasih rewangi. curang. Pinter kon ya. Pan kalah beralasan. Curang lah. Kalau ya kon. Ora. Yakin lo ora bakal kalah. Penapen. Ngo takut anak. Sudah nama Gombole. Yan. Takut Udah. nyai. Nyai. Ini kita pukul.
Wis meneh undang Nyai Mani. Apa kayak Rasun. Irang ini. sana sing mancing. Sampurasun. Sampurasun, sampurasun. Dengan siapa? Dengan siapa? Pasukan Nyi Gombol. Pasukan. Nyi Gombolnya mana? Nyi Gombolnya? Kenapa? Nantang lu di situ. Nantang Oke. Oke, sekarang tarung. Oke. mau Tarung. Apa siapa? Siapa saja. Wow. Ngorak-ngarik tempat Nyi Gombol. Wow. Biar aman di sini kalau nggak diorang. Wow. Di sini masalahnya. Dia sih mengajak tarung. gue Udah siap. Silakan serang. coba serang. Mengeluarkan apa itu? Ada nyambat liane. Kurang. Mas berani nggak? Yo, tokna ilmu nek. Tokna ilmu nek. Wow. Pesan. Tenagannya kuat-kuat teman. Lanjut. No. Pasukannya akan mentat. Panggil aja, Pak. Panggil aja. Disuruh bahas apa tadi? Jaka apa? Jaka Suliwa. Untuk menumpas sampean. Coba panggil Mbak Gombolnya. Kamu jangan ngajak tarung. Ntar kamu yang kocar kacir. Panggil. Panggil. Jadi tunggu. Panggil. Dia lagi memanggil Mbah Gombolnya itu. Awas, awas. Dengan siapa? Kenapa? Niki sinten niki? Nunggu Nyi Gombol. Ini Gombol. Iya. Oke, kebenaran. Kulo badhe silaturahmi, Mbah. Badhe silaturahmi